Nakong ya ditherisano tse ileng tsa etellwa pele ke letlole la Aggrey Klaaste le makgatlo e meng ya selekane, ho bile le boipiletso ba hore makgatlo ya ditaba ya matjhaba e be le katamelo ho baahi. Journalists that were reporting 45 years ago were protected by communities. They could run away from the police. They would jump fences. They would be hidden in the houses of community members. They won't even know them. Baqolotsi ba mehleng ba ditaba le baitseki ba ntwa e kgahlano le apartheid ba ipileditse makgatlo ya ditaba ba le botshepehi ho setjhaba. Things were tough in jail. We used to sing freedom songs, and that used to lift our spirits and so on. Makgatlo e emela makgatlo ya ditaba e re ho na le tlhokeho ya botshepehi pakeng tsa makgatlo ya ditaba le baahi. I have been around for a long time, long enough to have reported from this very place, Alex, and been protected by the community. Ho fihlelletswe tumellano ya hore ho na le mosebetsi o mongata o lokelang ho etswa e le ho kgutlisa tshepo ya baahi ho makgatlo ya ditaba.